Anyalaki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talaga nga graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anyalakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Ke, nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan na. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ano? Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan kahani. Ay, angaw na lang met honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo ti nagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Apa anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin ti ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbagam mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ng imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kiti ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na nga min nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatag ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Papanukitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo.
Nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Api anak ko namday tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taunay pa nag-isa mo. Ay, anda ka chat ko babae iya abroad, pare. Anya? Babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya? Ay unay kan, paray. Adda lang nga ro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot. Reserba adi. Anya? Ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo, paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na ito picture nga instead na kanya ka. Nagpintasan ka ni. Oh. Ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahil tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnogan ka, Lando, my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga gunga takasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gidi. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan. Manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amo ti tang-abam si kabakla ha? Ha? Isu asaan ka kumang agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Isu asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na ngamin ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Isu na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadak nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Naam amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numitan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya deta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga minasaan gayang maisuti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin no agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. Isungin baga ako tipod no kinkwana. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare, adi. Kuna laki din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, adi? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw, adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya, lawas langan ti orayang tat agawid ka matan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko nanak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
Ano kaya't mo ti umay di Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga ruda na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturong ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kanu tayan nan pare. Hita-hita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayan ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Yamsyak, sana ka may lasin. Anya? Si Kani Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, na wait. pa'y nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Iso malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ngam nalpasan. Anya lagi din. Kung
Di talusag pa'y di balay ta kunak no at da isang pet mo Brenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Hay! Awan mon manong lando. Kung di break ka kini Christine, gabulaang iti, dahil jay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysaya nga maamun tayaw iti personal, no saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ni, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam idi na minsan ngal daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkantaak ka no founding anniversary. Katuan anya nga iti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Ka ba alam akan taon day jay? Nako, basic, nanang. Kan maysa, kinantak day jay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti husto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak na imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, iso asay saya atem ti agkanta. Anak ay madayta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga naka iti bunyag. Si kakit di mat, saan mat mare? Usaran ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, hun kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katwan amare, suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, ang bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? Anda nga min nagiti daduma iti apabaya anaganak. Makaamu ti anak da. Saan nakakastaan niya? Mapantantukit DJ school da no Monday mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyaan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak mo umay. Dakasenak to dito balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Ang mga noowan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya.
Mapantayo di school. Ag intermission number ka ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamla no asino at talentado ti anak ni Mari Aiza. Kasta una panangipanpanakkel na iti anak na. Si kakit di mo't Mari. Siyempre, proud mo't ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing nga agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga minti tattaw katalintado kano ti anak ni Aiza. Akas taunay mat aragsak na. Mamati mat ti loko. Mare! Diya kaya ti mapanagbuya, Mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadaal laang timud ko ijay. Ay, Nay, apa yan nagawid ka pala ang sikapan niyang? ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, tanagyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asumanao? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Diyaga mo, no apay nga awan pa iti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka nagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga si kaswom kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga da Jisugalan. Tong its, kas kada bingo ti tugtugawam. Anya lakit din pa niyan. Sumanao. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabali. Kanayon mo adilawan ti anak ni Aiza. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang masikaso, kan saan mo pa'y amay suro. Oh, apay nga itakalaang si ka Janjan. Rabiin. Adala na pa namin nanang, kaduak na iti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrag iti pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya ta pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla nga unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kay pagadalan, gapu iti agduduma ang case ni Janjan. Iti kasta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay tamapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan mat? Ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulem, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo ti bagbaga da di apanyang, Mare. Ay, amumot ni Panyang Mare. Sipot pa'y kat karurod na dagiti ma-appreciate nga ubing. Ha? No mabalin nga min, ti anak na lakuma, ti appresyaran ti tattao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata appresyaran ti tattao, iti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran da ti anak ko? No di kat isudang matiko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa ikan nalay nga academics. Iso ka na yun ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay, Mare. Ngam apay day di apan niyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palaraday dyan, Mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Anya laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video managkanta anak ko. Wan nga rod nanang, adapay nakitak a 100k views a nagpost lang idi rabii. Ado a talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang iti nagalas. Ha?
Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y aletra, ti pa nangi-comment na ako, nana. Feeling talentado nga anak ti kaaruba. Agasam man dayta. Aniya? Ay, na yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isu na laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka na mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras anak aswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din? Si kamat mane. Apay akas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impos ita tao kanta ni Precious. Ha? Taapay, mare. Ada parikot mo? Sigagit di mat. Kung saan ka amayatan, iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Aguli magkakumalatan. Anya? Sana kas nga, agkong-comment kayo ti sana nasaya. Isu nga rod ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw. Nga iti mano aribo ang mga appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mo't nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isuro ken kuana iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man, tabi sika ngamin iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti dadumang apresyaren ti tao. Agsakit pa iti nakam mo. Salbang kakidi. Ay na, nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, ngam nakarubot ka na mapanmanin agsugal. Ang nalakit din na yapan yang. Apay, aya. Anya ti parikot mo? Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, ti kasta nga aramid mo. Anya? Ti panagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kiti rabi eh. Papaayabanda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing? Nalabasan apa nang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata na kasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka unay ti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Anya lakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga dabasol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyante na? Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko? Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan siguro nga gisursuro iti nasaya at iso akasta? Nagawa na talaga abayin mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabainam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na iti anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo.
Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga ramidan? Maawatam! Ala, aramidam no nyaman dayta. Nakita man no asino ti may babaen. Anya lakit din. Ay, napunwanak mo tan iti dayja panyang, Mari. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo kat marurudak matkat. Awan mo ti basol ti anak ko kankwana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay, ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay namare, isardeng mo, ti pa nagkum-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne, apay apasardengan na kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamlan no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangken nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak nga. Idinto ta ti anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day nga ibagbagam si kabakla. Punto ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti adu at at tao. Anya, nabainan kalakit nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Pudno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Nekatusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka nga una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain da ita. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Si kamot gaya Mari Panyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada kano ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo kano, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, day tangarod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat, gapu tabisi ka una iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko, ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo ngay kumamat, tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti daytang aramidam, kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na, kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga dayta umapapal iti padam at tautir aramidam?
Nga lakit din. Ikariklakay, manipod ita. Sarda nga, kunti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aysa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo na itapan yang. No idi pa'y kumakat inaramid mo na itan, nasaya at kuma. Ay, ikariklakay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Maabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agsinatan, Fredo. Ah, di na ako manrabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ah, ang maapayami. Amo ba't mo ko saan ti panagahit ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil nga rod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada papanak, masapul nga ibagak no sa dino, kano asino dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitak ken ka aprueba na. Iso manipod ita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasaki nga rutarik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agda nang isukatan na ken ka akano, wano foreigner. Manya. Uy, ket adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige kami pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kas lamapis, iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po na pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaas iti babae kan ka. Kaslaawanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramiden na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nobyam di tao. Saan mo atenggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare. Yung sa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyarta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas laidi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kuana. Gapo nga rod takunak no ay ayatan nak. Nga bisit maggayam day ta nga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab no itinasaya at atao saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag.
Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat kahit mo ibaga, Julius. Agayatak ngamin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Ang lalakit dinaya. Nagsungit ka, Trina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya? Ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya nga iti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, imblock na. Ay, sos. Talaga gayam nga indilit na ka ni ti biyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, Anyang arod nga Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida. Magaputa adan ka ayan-ayat na. Talaga nga insukat na kan. Anya. Iso panawon mo ten. Tap nagbirok ka ni ti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangarodan ni ti biyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarit na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga impay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang ti kastay. Makapasahir lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin Ape manan, pare Fredo. Siya kung kahit ang biyang baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Nya. Iso mo. No da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. At da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare. Tano da ita akanayon ti pampanunutan, ay awan kasi ka lang. Anya nga ron nga itaraminag. Iso nga ron ako ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit amarikrinam. Pare, kasalo no makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, adan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya?
Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamon na, adumanan a drama na. Ay kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Huwag rin na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti angin ah. Siga magam rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Agaproda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Huwag man rin na. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakita anak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya laki din. Marks, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasarin dami kanday J. Julius. Oh, agkasardagaya man talaga. Wala pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Angam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Koston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumay. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man day ka pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga na ba iti panahonan niya, Ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amang numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di Ngamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? Ang gaya mo anak mo, Ami. Kadwan Iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak, iti anak. Sana all na lang. Na Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga ron iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na, Ami. Di padam ko maana singput. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tem amo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut, ado ah.
Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangyireto kan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inreto. Anya? Kiti sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang kaming kayat-kat. Ay, adagayam ireto ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan Fredo, awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Kamat, nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga ron ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Payatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yan, di kas na biyag. Apay, masiksikuran ka ngagmay maysa. Huwag nga ron, tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat no da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iti malamansyo na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. At di kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Ano yan? No, agirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya parakan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.